لە هەرجاکی بن دەم باش دەمە پێشکەشکردنا بولتەنە دەمژمێر شەشە و دەست پێکێدەژی سارن و چاو. گروپێکی سووری کۆژەتەبا پێکاتە و چین و توێژن سووریە پێکتێ ئەنسیاتیڤە بەناوێ سووریای فەدرال ڕاگەاندن. چەکدارێنە سەر بە پەیدەبە بەکشانە خواژە سەرێکانیە ڕاگەاندن. دە شەڕێ سووریە دە 3000 زارۆک لەسەر دەستیان ڕەشێ ماسەد هاتنە کوشتن و بە هەزاران زارۆک بوونە خۆدان پێداویستیان تایبەت. پەیمانگەها ڕۆژهەڵاتە ناوینە لێکۆلینەن لە واشنگتۆن نابێ بەشار لە 100 بەرپرسیاریان ڕۆژێمێ پەستیا دەستیا ڕەش لە کوتاوانێن جەنگی ئەنجامدانە. دووبارە سلااو لە کامپە دارەشەکانەیە سەر بە هەولێرە پایتەختە هەرێما کوردستانی بە دکتۆر عەبدولحەکیم بەشار جێگرێ سەرۆکی هەپەیمانیە نیشتمانی ئۆپۆزیسیۆنە سووریە و بەرپرسیاری خستنە پەدەکەسی لە هەرێما کوردستانê سەمینارەکە سیاسی شارەخستنە پارتیا دەموکراتە کوردستان سووریارە پێشکەشکرد. دە سەمینارێدا بەشار لە سەرداویترین پێشاتێن سیاسی یان ڕۆژاوای کوردستانê و دەبەرە ئارام و کۆمیتە دەستوریە سووریە نو دەست پێشخەریە نێزیکبوونە نابەرە ئەنەکەسی و پەیدێدا و دۆسەیان گرتیا ئەخبی. دەبەرە ئارام دەست پێدکە چێدم. ئەمریکا بە vê rengî lê dinare. ئەمریکا dibêje divê منطقه حدود ji 5 kilometre heta 14 kilometre qesedê lê nemîne ji 5 heta 14 kilometre qesedê lê nemîne yani Quwa Sûriya Demokratî û silahê giran ji 20 kilometre wir de divê hebe berî 20 kilometre silah giran tune ye di va 14 kilometre de Amerîka silahê giran ji YPG stendine û dest pê kirin ji xala yekemîn orta serêkaniyê û mantiq devera Girespî gava di duwa piştî vêna wê bên ji serêkaniyê heta beravê û her heta mantiqa Kobanê yani Şerqê Firat wê gişî bikin deverek aram. Tirkiye vêna qebûl nake. Tirkiye dibêje divê 32 kilometre qesedê dorî hudûd keve û tu silahê giran jî destê wan nemîne. Ev ji nahiyê eskerî dey. Ji bo Qamişlê nerîna Amerîka û Tirkiye wek hewdû aynı wek hewdû dibêjin. Bêjin bajarê Qamişlê wê rejîm tê bimîne li cihê xwe. Em nahêlin berfireb be. Lê şûna YPG û PYD mehgir têxîne. Ew hinekîne hîn netefeqîne. Ew ji guftûgoyê. Ji bo kî bedîlê PYD û YPG be em wek Encûman Niştimanî Kurdî jî me Amerîkî jî dîtin, me Fransî jî dîtin, me Rûsî jî dîtin, me Tirk jî dîtin. Me gotin va pêşmergê roj amade ne em karin qewetekê bêtir çêkin deyê tetewî vekin em karin qewetek emnî jî çêkin em karin bedîl bin ji PYD re. Em nabin şerîkê îdarakê û xelk ser destê hatine kuştin û xelkin ji binê Kurda Erebê mantiqê şikin ji binê Kurda em nabin şerîkê cerîmê wa. Divê xala yekemîn pêşmerge derbas bin divê PKK ji nav me derkeve PKK qiyada wan dike divê ew kesê kuştin kirin mehkeme bin di do ew kesê veşartî kesê winday min navê hevalên Behzad Dursun got ciwar wek nimûne gelek xelk PYD ixtîtaf kirine divê PYD Diyarbekir Bilkû derêne sisiye gelek xelk bi hatine kuştin em wî rûperî naqulêpin em dixwîne xelkê xwe nabûrin. Em wek Encûman Niştimanî Kurdî bi rastî wek partiya me yani em li berin em cehdê xwe gelkî bilind bikin bi xelkê Sûriye vekemîn ji ber destûra Sûriya xelkê Sûriyê dîvîsînin. Em tekiya xwebare bêtir berfire dikin bêtir em dikevin derd û îşê hevdûdê degoy ew jî bêjin erê ji bo xalê beşê bi Kurdav girî bêjin erê ev xala yekemîn ev serkar dikin xala duwa dewletên cîhanê xastereket taybet Amerîka, Rûsya, Yekîtiya Ewropa
لحركافتا 24 و مهده گروپا سوری کوژه تبا پیکاتین سوریه پیکتیو یاسانه سیاست مدار و بیرمندو راگهاند کار هنرمندان لخوادگری انسیاتیوک به نوی سوریه فدرال راگهاندن انسیاتیو جه 18 بندان پیکتیو تیدا داخواستی کرن کو سوریه به دولتک فدرالیو تیدا هرمین باکور ناوراست باشور و روشالات هبن جغرافی روشنبیری و جواکا وان نفچیان برچاوری گرتن دوورژێ نەتەوە پەرستی و تایبگەریێ هەروها دە ئەنسیاتیڤە داهاتیەک و پێویستە تەبە تایبەتمەندیان پێکهاتیان لە بەرچاوەرنە گرتن مەبەست ژێ بە ئەنسیاتیڤێ دەست بە جەهڕاگەاندنە کۆمارە سووریا فێدرالیە بێک و چاوەڕێە ڕوخانە ڕژێمە بەشار لە ئەسەد وەرێکردن حکوومەتەکە فادرالی یا دەمکیشە تەبە هەرێمان وەرێ پێکانین هەروەها دە ئەنسیاتیڤە داهاتیەک و پێویستە ئارتێشەکە نیشتیمانیش بۆی سووریایە فادرالی پۆلیس وەرێ دامەزراندن پەیادە ڤەکشان ئاچەکدارن خواژە سەرێکانی ڕاگەهاند و گوت و ڤەکشان بە سەرپەرشتیە هاوپەیمانیە ناودەوڵەتی هاتەکردن ئەژانسە هەواریە سەر بە پەیادە ڕاگەهاند کوتەبە تونێرن چەکدارن یەپەکە هاتنە هەرفاندن و دە یەکشەمە چەکدارن یەپەکەشە سەرێکانیە ڤەکشەن و ناوچەڕە دەستی ئەنجومەنە سەرێکانیە لەشکری هاتەکردن وەکە بەرپرسیارن پەیادە دنە خویاکردن و ئەوەیە حتا کوراهیە 14 کیلۆمتران ڤەکشن ئەوژێ لە گۆڕی ڕێککەوتنە ئەمریکی تورکی دەربارەی ئابەکردنە ناوچەیە ئارام لە ڕۆژهەڵاتی چامێ فەراتێ ئیرۆ 4 ساڵ لەسەر دەستێوەردانە هێزن رووسیە دە سووریەدا دەڕباز دەبن دە ساڵبەگەرە چاراندا تۆرە سووریا مافێ مرۆڤان ئامارن قوربانیان دەرئەنجامێ وەیە دەستێوەردانێ بالگەکریا و بەڵافکریا پشتی 4 سالان ji destpêkirina şerê Sûriye û bikuştina bi hezaran ji welatiyên Sûriyê ji aliyê rejîmê ve û derbederbûn û kûşberbûna bi milyûnan Rûsya bi hêzên xwe beşdarî û destêwerdan di Sûriyê kir û pişta rejîmê bihêz kir û zincîra tawanan û binpêkirinan mil bi mil bi rejîmê re berdewam kir. Di siyê Îlûna sala 2015 de bi buhaneya robrobûna rêxistina Daişê Rûsya derbasê Sûriyê bû. ku ew yek ji girîngtirîn guhartin di şoreşa Sûriyê li gor berjewandiya rejîmê bû. Hêzên Rûsyê bi balafer, zêrîpoş, tank û top û artêşa xwe li kêlek rejîmê rawistiya ku bi wê yekê hejmarek mezin ji xaka Sûriyê careke din ji rejîmê re vegerand. Yek ji bajarên girîng yên ku rejîmê careke din desteser kiriye bajarê Helebê. Bajarê Helebê di dawiya 2016 de bû. Herwiha hin herêmên Rojhilatê Sûriyê ku piştî topbaran û bombebaraneke bihêz ew herêm xiste bin hejmûna rejîmê de. Hema sînaryo li derdora Şama paytext û Hims û Hemayê û Der'a û Quneyt re çêbû. Bi piştevaniya Rûsyê, rejîm ew herêm ji destê opozisyonê derxist û desteser kir. Li gor nexşeyên ku hatine belavkirin ku bi piştevaniya Rûsyê, pêncî ji sedî ji xaka Sûriyê hate vegerandin. Di vê derbarê de Tora Sûriya Mafê Mirovan raportek li ser qurbaniyên destêwerdana Rûsyê di Sûriyê de belav kiriye. 6686 sivîl jiyana xwe ji dest dane. Di nav wan de 808 cin û 928 zarok ji Îlûna sala 2015 ta 2019 bûne qurbanî. Li gor heman jî derê ku amarên hatine diyarkirin qurbaniyên ku nasnameyên nediyar wan li xwe negirtiye û tekez kiriye ku qurbanî bi du caran ji amarên hatine ragihandin zêdetirin. Tora Sûriyê amaje kiriye ku di sala yekem de ya destêwerdana Rûsyê an ku ji sala 2015 ta sala 2016 3734 welatî jiyana xwe ji dest dane. Di sala duyem de ta sala 2017 1547 welatî jiyana xwe ji dest dane. Di sala siyem de an ku ta sala 2018 de 958 welatî jiyana xwe ji dest dane. Sala çarem an ku ta sala 2019 447 welatî jiyana xwe ji dest dane. Ziyan û derdanên êrişên Rûsya li paşxwehiştinê wiha hatiye nivîsandin. 83 caran herêmên niştecîbûnê kiriye armanc. Di encamê de 201 dibistan, 109 navendên tenduristî, 56 bazar têk birine. Ji bilê wê yekê ji ber gurbûna êrişên asmanî û bejayî 3.3 milyon ji malên xwe derketine û derbeder bûne.
دکتۆرا ناوبۆری دە راپۆرتا خۆ de 335 کۆمکوژی de çarçoveya 4 salên Bolî de belge kiriye ku her 5 sivîl wekû komkujî binav kiriye. Tevî ku Rûsya yek ji welatên gerentîdar bi Îran û Tirkiye ji herêmên kêmkirina asta şer re ye, lê herdem wê rekeftinê binpê dike û wan herêman dike armanc ku bi wê binpêkirinê gelek cih ku di herêmên rekeftinê debûn xestiye bin destê xwe de û xelkê wê yên resen derbeder bûne û piraniya bajar û bajarokan wekû kavil mane. ji bo gotûbêjeka bêhter li ser bexşana çekdarên YPG ji Serêkaniyê her wiha sala çarê ya Rûsya ku destêwerdان dê Sûriyê kiriye mêwendariya Birêz Newaf Reşîd Endamê nûneratê Herêma Kurdistanê Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê kiriye. Birêz Newaf tu bixêrhatî. Bexşana çekdarên YPG ji navçeyên Sinûrî ku wa bi xwe ragihandiye heta dûrehiyan ku kurehiya 14 kilometran ji Sinûr û têkdana tevaya tûnelan çwateyek jêretê çeşroveyek jêretê em karin bêjin pêdê divirdan ku prosa Tirkî bi serketiyan wekû Amerîka dixwaze prosa birêve çi. Spas ji xwe ji berê de ji destpêkê de jî peya de nexwediye beryarê ye de navçeya Sûriya de ne ew ne hêzê çekdar û ne hetanî PKK jî ago birêkeftinê wê pê de bû xwedî desthilat û bû Sûriya de. Ê xwedî biryar ev dewletên herêmî ê dunyayê serserê wan Amerîka û Rûsya û Tirkiye di nav wan de wek dewletek herêmî ew bûn ê xwedî bandor û xwedî rol û xwedî biryar û qerar di hundirê Sûriya de destpêka girêza Sûriya hetaniye anha. Ême dîtina min ez dibînim wê ji xwe her yekî berjewendiyê wan hene, berjewendiyê Amerîka hene, her wiha jî berjewendiyê Tirkiye jî hene derbarê navçeya aram. Ew berjewendiyê her duka wê heta kîjara deyê wê karibin hev bikin, wê karibin di orta qonaxê de bigêjin hevdû. Wek berê jî em zanin 5 kîlometr destpêkê te'kîd kir û tekez dikir peya de Amerîka jî digot heta 32 kîlometr Tirkiye, Amerîkî jî digotin ji 50 heta 14 kîlometr. Baş ew gefên pêdê dema digot ku eger navçaran bêhtir bê ji 5 kilometran wê çendê qebûl nakin û mêrû rejema Esed bikin. Burada cihê gotinê çi ye? Min ez nabînim ji xwe tiştekî gelkî ne baş e xerab e ji aliyê wan de her wextî tiştekî dikin û odawî jî an hatin wek anha gelek bûyer çêbûnin paş 2 sala û paş 3 sala û paş 4 sala nûka dibêjin wela ku meha bikira wê baştir ba. Bi rastî ev heya tê wê watê negu dûrnerîna wan min cê xwe de ya cê xwe de tê wê watê aynî wê tê wê watê got nexwediye biryarê ne her wextî beryar ji waretê ewa jî tenfîz dikin ser erdê mixabin yanî cê mixabiniye cê esefê ez bixemgînî vê gotinê dibêjin. Baş ew poşmanbûna pêdê Birêz Newaf ne bes ji bo ragihandinê gotineke bes pê xelkiyên mijûl bikin? Ji bo ez karim bibêjim ji bo tenfîsekî ji bo xelkê û ji bo ragihandinê ji bo çi bê bes rastiyeke dibêje ew rastiya got gerek destpêka wê de bigota bes wê çaxê nabêje nagê wê mêranî wê cireta got cireta ez bêjim cireta siyasî wek mewqif bibêje nû ême em şaş çûn em xelet çûn bi wê wexta wê de bibêje. Bes anha dibêje ji bo hinekî xelkê dilsar bike hinekî xelkê bisekinîne nû havayî etirafek heye o etiraf jî wek dibêjin etiraf jî nîvê rastiye ye. Baş e Birêz Newaf pêde ragihand ku Serêkaniyê vekşahe wekû çekdar û rêveberiya em ku bajar radestî encûmena leşkeriya ku hatiye vekirin jî bajarî kiriye. Tirkiye beriyan hat got bi tenê cil hatine guhartin hin heman çekdarin heman ser bi pêdê û PKK bene. Vir de Tirkiye wê çi siyasetekê peyrov bike bi cih bike
وێژ ئەمریکا قبول بکە بێ سیاستێک و لە ڕۆژاوای کوردستانی و تایبەتی لە ناوچەی ئارام جەبجەتکەین. تورکیا دەوڵەتێک خودی دیرۆکێک درێژە و پەنج و دەستی وێژی لە هەر دەری هەنە و د ناوان سەر سەرێوان ناویە پەگە و پەکەکە و هەر دەری هەنن. تو جاری تورکیا تشتێک ژێرە نەپەندی نامینێ و ئەوە گوزیدەی جارێکی ئاماژە پێکردنە بەرپرسێوان و تو جاری ئەمێ قبول نەکەن عینی وی لاشی جل و بەرگی وی بێگوهارتن و ژدەڤەرێکی بێدەڤەرێکی وە قبول نەبێ. ئێمە وەک ئەنجومەنان نیشتیمانی کوردی وەک ملەتێک کورد لە سووریا ئێگو خودی سوودەیەش دەڤەرە ئارام ئەم کار بکن و حتا کیژاک ڕادە ئەمێ چ قاسی کار بن دەغت و فشارێ بکن لە ئەمریکا و ئەم کار بنش تورکارژی ببێژن ڕەنگی باش وش بۆ ئەم دنیایژی ببێژن هەر دەریژی ببێژن دەڤەرە ئارام بۆ شەرت و مەرجێ دەڤەرە ئارام چێ ببن شەرت و مەرجێ دەڤەرە ئارام خەڵک بەگەرن چەکدار نەمینن هەموو دەڤەرێک و جێ پرۆبلەمێ بوو جێ مشکلێ بوو دوێ قوناغا چوویدە ئەف دەڤەرە ئارام تێدە ببێ خەڵک بزیڤرن وڵاتی خۆ سەر دەڤەرە خۆ سبێ ئەو ڕێڤەبەریا خۆ باشە برزنە بەردەوام ئانەکەسێت بژێ ئەم ناوچەکە ئارام ببن سیە نەتەوە نێگرتیدا دخوازن و نەتەوە نێگرتی سەرپەرشتیاوی ناوچە ئارام کە وەریا باکردن لگۆری ئاماژەین سەرعەردەی ئەمریکا و تورکیاوی سەرپەرشتی بکەن ئەم داخوازە ئانەکەسیم نابژن تاخوازەکە تعجیزیش بەر ئەمریکا تورکەوێ بخە سەرپەرشتی بکەن نەتەوە دوورەش بێ چەندێک ئێمە وەختەیە گۆ ئەم دەبێژن قەی تورکیا و ئەمریکا نە بەشەکنژ کۆماناف دەولەتێت دەولەتن ئێمە ئەس نەڕینامە دیتنا من ئەس دەبینم شخوا تورکیا طرفەکە لایەکە طرفەکە ئالیکەش مشکلێ ئادون ئەمریکا تەخویلك باش ستەندێت دەوی وارێهانێدا و ئەو تەوافقەک هەیش بەر تو بڕیار وێ نەبن بجی بجی نەبن و بدرستی بجی بجی نەبن گۆنەت بن تەوافقا دووەلی بێ تو جاریژی و کاروەهاژی عینی مەوضوعی دەڤەرە ئارام بەشێک ژێ دەستپشخەلیا گۆ تەرح بوو ئافرەنسی و ئاغێریوینە هەمووژی دبێژن دەبێ هەموو دەولەت پێ ئاگەهدارن پێ ئاگەهدارن هەتا ڕادەکیدە ئەمریکا نەبەس جزئەکی گرنگ و مهمەژی کۆماناف دەولەتی ئەو کۆماناف دەولەتی تورکیاژی شخوا تەرەفەکەژێ ئێمە ئامهم نەدبن سیا تەرەفەکەدا دەست پێکێدا گەلک جارە دەڤەرە ئارام تەرەح بووش ئالیە دەولەتەکەی جیران دەولەتەکەی هەرێمی ئەوە ئانە جێ نەرازی بوو نامەبوو ئانا ئەمریکا دەمانات گرنتی وەختێک وە دەولەتە ئەمریکا کاربێ گەرنتیا بدەوێت شتێکی باش بێ سەورامەدا هەبوو ناوێ وێ جێ ڕەحەتیە و جێ تەشجیع ئاکیبێش خەڵکێک و کاربن بەگەرن دەبەرە باشە برزناف ئاماژەیەن سەرە عەردەی و پێشوەچوونیە ناوچەیە ئارام نە هەمان پێشوەچوون و پێنگابن وەکەکو لە باژارێ من بجێ بڕێبەچوونەک و ڕێکەوتن نابەرە ئەمریکا و تورکیادا هەبوو هەمان ئەو پێنگابینە ئەمریکا دخوازێ هەمان ئەزمونە باژارێ من بژێ لە ڕۆژهەڵاتی چەمە فەراتش جی بجی بکێ و ناوچە ئارام نەوێ ئاباکرا ئێمە بانە هەر دەولەتێک وەکخوا دخوازێ ئێ ببێ ئەڤەیەت بازارادەوێ ئەف بازارانە هەر وەختیژی بوونە و دبن ئەمریکا دخوازێ وەکخوا بکێ و تورکیا دخوازێ وەکخوا بکێ و ڕژیم دخوازێ وەکخوا بکێ و پەیە دەدخوازێ وەکخوا بکێ وروس دخوازن وەکخوا بکەن ئەڤیا تشتێکی بازارادەیە بەس ئاحەری ناوچە ئارام ئەم شخەلکێرە و دنیایەرە و ئەف تەفگەرە شاندا ئەنجومەنان نیشتیمانی کوردی و ئەم وەک ملەت ژی ئەم کار بن بکن جێ مشکل ناوچە ئارام چییە وەک بن شەرت و مەرجێ ناوچە ئارامدا هەگەر بێخواستن خەڵکێوی ئیدارە بکن شخواف خەڵکی بزیڤرن دەڤەرە خۆیەک شەرت و مەرجێ دەڤەرە ئارامە هەگەر بێژێ قەوەتەک و هێزەک هەبێ سەر عەردێ بۆ پاراستنا خەڵکێ خوا ئەنجومەنان نیشتیمانی کوردی خودی هێزە و خودی قەوەتە و خودی پێشمەرگەیە و کارێ وێنا بکە هەر وەختی ئەم کارە بن وێ بەس ئەم تمودایی ئەم ببێژن وەڵاهی ئەڤیاش بۆ بەرژەوەندی ئەمریکا هەلبەتوێش بە بەرژەوەندی ئەمریکا بێ بەس ئەمێ چ قاسی سوودەژێ بینن ئەمێ چ قاسی فێدەژێ ببینن ئەڤەیە ئاگۆ دەربارە نزیکوونە نابەرە پێدێ و ئەنەکەسێدا بڕێزنەوە
حتى انها جروی سیاسی و انکسی و پیدا نکارینە جهب نێزیک بن بەحسا لەشکری ڕۆژ تێکردن و دەرباسبوونەوە ئەگەر جروی سیاسی بە ڕێککەوتن نەوەیکردن ڕێککەوتنا لەشکری وێ بچڕانگی بێ ڕێککەوتنا لەشکری دووارێ تەوافقات دووەلی دەیەشخوا وما ڕێککەوتنە کرد دهۆکێدا دهۆکێ بڕاستی دەستپێکێ گەلک خەڵکن سەرپەرشتی و ئێکوتکەبن ناوان دەژی گوتنن هەگەر ئیرادە هەبێ ئیرادایەکی تی هەبێ شخوا دەستپێکە کە بەنگەهەکە ڕێککەوتنا دهۆکێ مەرۆکارێ بکێ ینی ڕەنگێ ئەس نکارم ئاها سەر ڕاگەهاندنێ ببێژم هەر یەکیژی سەری وی دە شتەکە بەس خویانیە دیارە گومەرۆک هەگەر شتێکی وها ببێ بڕاستی بێخواستنش دەولەتە توافقك دولي دەبێ یەک هێزا کوردی چێ ببێ ژێ هەسانی ترتنە و ژێ سەرترتنە بۆ ئیرادایەکی تی هەلبامە هەبێ وان باش کارن زووترین وەخت سەرکردایەک هەبەش چێکن و کاربێ ئیداراوان بکە دەمەکە قۆناغەکە دەمکی و داویاوێژی تەبلی هەوی و ئەگەر هەل سەر عردێ ئەف خاڵێن تا بەحث کرد سەر عردێ بێڕاستیەک ئەف خاڵێن کو تا بەحث کرد کۆمکردن و ئاباکردنە هێزەکە نیشتیمانی بێڕاستێک سەر عردێنە بەرە کوردادا ڕۆژاوای کوردستانی بشم کو ببێ شتێکی باش بێ باش مە دەرباسی مژارە رووسیا بن برێزدەوە ئیرۆ 4 ساڵ بەسەر تێوەردانە دەستێوەردانە رووسیا لە سووریەدا و پشتەوانی ڕژێمە ئەسەد کرد دەرباز دەبێت حتاوەکەنها دەستێوەردانە رووسیا لە ڕژێمە لە سووریەدا وەک ji بۆی کریزە سووریێ پشتی دەرباسبوونە 4 ساڵان پشتەوان بوو چارەسەریرەیان گۆرتەرکردنا کریزێ بوو ئێمە رووسیا وەک دەولەتێک دەستپێکێش دێژی و حتانی قۆناغەکە باش ڕوس دەرباس بوون وەک پشتگێر هەفبەندێ خۆی سەرەکەرە ئێ گۆڕێژی و باشی ئەمریوی کاری بۆن درێژ بکن و سەر عردێژی پێرە لوتکێلەکاویدە شەرژی کردنە بەس ئێمە وەک دەولەتێک ئان هاگیهای ئاستێکی قۆناغێکی موضوع چارەسەر دەبێ وەک دەستپێکیژی ئان هەم گوت چارەسەری دەبێت تەوافقەک دووەلی بێ یەک ژوان چارەسەریە حتا ببێت چارەسەری ببێ دەبێ هەموو لەشکرێ بیانی ژوی وڵاتی دەرکەوت ناوان دەژی لەشکرێک بۆ ڕووسا ئانینە و ئێرانێنە و ئێ حەزب اللهن و حتانی ئێ پەکەکەنەژی ئەف لەشکرێ بەیانی حتا دەرنەکەون تو چارەسەری نابێ موضوعی رووسا دەستپێکێ حتا ئانها لە کێلەکە هەبەندێخوا ڕێژیمێ سەکنی و ئەمریویژی درێژ کرد و کرە بڕاستی یەکش مقەوماتی قەوەتە ڕێژیمێژی هەبوونا رووسات کێلەکاوێ دەبوو ئەمکارن بەجن دژبەرێکی سەرەکە بوش بۆی ئۆپۆزیسیۆنێ دژبەرێکی وەک ددیت کێلەکە حەلیفێ خوا بسەکنێ باشتر هەر وەختیژی دگوت دخواست خەلک هەرن ڕێژیمەرە دایرەک بکن نەک زیدەی جارێکیژی شاندا ئەنجومەنی ڕێژی و هەموو دگۆ کورد هەرن کێلەکە نظامی و نظامی ڕگفت و گۆی بکن دیالۆکێ بکن چارەسەریە بکن باشترە گوهرن سەر مێزا کۆمان ناودەولەتی ئەڤایە دکرد ئەس ئانها گیهای وێ قۆناغا هاانێ ئەف قۆناغا زێدەی دەڤەرێکی جوات دەبێ ئێمە ئەم هەر وەختیژی وەختی ئەم رووسا دبینن ئەم هیوی ئۆمیدێ خۆش دبێژن وەک دەولەتێک گەورە و مەزن دنیاەدا گەرەک هەوڵدانێ بدێ ji بۆ چارەسەری زووترین وەخت و هەر کەس خۆدی ماف بێ و ئەوەیژی تەکیید دکن ژمارە زیدەی جارێکی تەکیدکردنا حتا کیژارە دەی وێ کارە بن وێنا بکن بەس ئێوە و هەر وەختی دبینن هەلوەستاوان جودایەش هەلوەستا ئەمریکیە هەلوەستاوان جودایش هەلوەستا تورکیا هەرێکی هەلوەستەکەوی هەی دەرباری چارەسەریەدا برێزناوتگۆری کو راپۆرتێ داهاتیە کو بۆنا 4 ساڵ دەستەوەردانە رووسی سووری داهاتی ئامادەکردن بە هەزاران کەس دەرئەنجامێ بێژن ئەنجامە بۆ مۆبارانکردنە بالەفرێنشەریان رووسیەدا هاتنە کوشتن کەسێن سیڤیلیەن سووری ژواکە ناودەوڵەتی لە هەمبەر بان ئەمکرد بێژن بنپێکردن بان کریارن رووسی لە سووریەدا هەڵوێستاوێ چییە ژبەر چێ بریارێکی ناستنێ دەرحەق رووسیا دێک و پشتەبانیتکێ بەس نەک شەڕ ژێ شوونە ڕژیما سەد بکەی بژم کۆبان ناودەوڵەتی هەفبەشی چارەسەریە بینێ
آنها دولة روسيا طرفكش چارەسەریە دەولەتێن بۆ ئان هاتگەرن چارەسەریە بکەن طرفەکەژێ ئەو مەوضوعی ئیدانێ و خەڵکێ هاتنە کوشتن و ئەنجامێ vê هەڤرکیە و سیراعێدە ئەوە دوورە قۆناغا دوا دەیە ئانها ئا مهم و ئا بهتر ji me re ji bo me û ji bo hemû Sûriya bi tewamî bi giştî Sûriya çareserîk bibe dibin garantiya koma navdewletî dibin işrafek ji ber got em dizanin got nedibin tewafukek duwelî debê tu carî terefek nikarê çareseriyê bibîne ji grîza Sûriye re Amerîka bi tena xwe nikarê bibîne Rûs nikarin tena xwe bibînin her yekî hevbendê wan hene di Sûriya de hemû dewletê got destpêka grîza Sûriye ev dewletê derbasî bû û kirin meydanek ji xelkê Sûrî alaqedar bûn ji çareseriyê re jî û ji grîzê re jî ewin ê got an hevdû bikin ewin ême wek Sûrî em dixwazin got karibin ew jî hevdû bikin û gihabin astekî got nema karibin berdewam bikin di vê hevrikiyê de û di vê berberiyê re û bêhtir çareserî bê dîtin û devere aram cîbî cîbê destûrî روسیا بووە بەشێکی سەرەکە ji بۆی چارەسەرکردنا کریزە سووریێ هەڵوێستا رووسی لە هەمبەر دۆزە کوردی چاوت نرخێنێ بە هەڵوێستێکە ئیجابیین بێژن هەرێنیان ژی نەرێنی و هەبوونا رووسیە دە سووریێدا بەردەوامبووناوێ وێ بێژن سوودێ بگەێنێت دۆزە کوردیان ژی بێتر زیانێ وەک دەولەت رووسیا وەک دەولەتێک خودی دیرۆکێک دەستپێکاوێدا ئەم ئێمە ئەم سلوک و وەک شتێک و بەرێ زێدەی جارێکی تەکەس کردە شان دامەرە نو ئێمە شتێک و ملەتی سووری بگشتی بگیێدە و ببینێ ئا دروستە و ئاراستە ئەم لەگەڵ وێنە ناوان دەژی مافێ ملەتێ کورد زێدەی جارکیژی داخوایانە ڕیاد دۆ تاکید کردە و ئەوە ئاراستە ئاگۆ سووریا دەولەتێک پڕنەتەوە و هەر نەتەوەک و هەر پێکاتی کاربێ جێخۆ و مافێخوا بجیبجی بکە ئاما ئامهم ئەوە ئیجار ئانها یەک ببێژێ وەڵا شتێک گۆ دکن سەر عەردێ و شتێک کارێک گۆ دکن تەرسی وان شتێک گۆ دبێژن ئێوانەوە چاخێ ئێمە ئەم کارە بن وان شتا ژێر ببێژن و ئەم تاکیدێ بکەن و تەکەزێ بنش بەرڤەیەکیژی دەمەکە درێژە شاندامە بەردەوامی ڕووسات بینێ و دخوازێ هەلوەستا خۆشی بگەێنێوان گۆهداری هەلوەستاوانژی بکێ هەروەهاژی ئەی ئەمریکاژی و ئەی فەرەنساژی و ئەی هەموو دەولەتێ بۆ ئەمچان خودی ڕۆل و باندۆرن چارەسەریەدە گۆسبی چێبێ چارەسەری چێ گەلەک سپاس بۆی برێز ناوەڕەشی دەندامێ نوێنەرەتی هەرێما کوردستانی ئەنجومەن نیشتیمانیا کورد لە سووریە کولگەمە بۆی گەلەک سپاس بە سپۆنسەریا دەستگا سەمە چاند و هونەرە کوردی دکتۆر عەبدولحەکیم بەشار ئەندامێ پۆلیتبەریا پەدەکەسی و بەرپرسی ڕێخستنا پەدەکەسی لە هەرێما کوردستانê پەرتووکە خۆیان بناوێ سووریاژە شۆڕەشێتە بە کریزê کۆ بە شڕەوە و بالگا بۆ یارێن شۆڕەشە سووریە گەنگە شەدکێ زەلال دکێ دە هەنگەکێدا ئەمزەدکێ لێگۆر بە خواندنێگە گشتی ji ahenge emzekirina pertûka beşare ahengê roja pênşemma bê demjimêr heft û nîvê êvarê li hotêla Kapîtol li Hewlêrê birêve biçe. Di heyama nêzîkî şêst mehîda rejêma Esed bêhtir ji 10,000 sivîl kuştine û ji wê jmarê bêhtir ji 3,000 zarok jî hene. Rewanga Sûriye mafê mirovan ragihand ku ji dema ku Rûsye beşdarî di operasyonên leşkerî de li Sûriyê kiriye û heta wekenha bêhtir ji 19,000 kes ji aliyê artêşa Rûsya ve hatine kuştin û ji wê jmarê 8,000 sivîl hene. Herwiha rewangehê de zanîn ji bilî jmareya ku li ser destê rejêma Esed di hema 59 mehan de hatine kuştin dencama bombebaranekirina balafirên şerriyan rejêma Esed de به هزاران سیویل و زارۆک بوونە خۆدان پێداویستیên تایبەت. بالەفرێن شەریان ڕژێمە ئەسەد باکوورێ لازقیە ئارمانج کرد هەفدەم لەگەڵ فرینە بالەفرێن شەریان رووسیا لەسەر ئازمانێ پارێزگەها ئیدلبێ. ڕەوانگەها سووریە مافێ مرۆڤان ڕاگەهاند و بۆ ڕۆژە هەفتەم لە سەرێک بالەفرێن شەریان ڕژێمە ئەسەد
بەرەیە ئەلکەبانە لە بەکوور لازقیە بە بەرمیلێن تەقینەر ئارمانج کرد. هەروها ڕوانگەها سووریەدا زانین و دەهەمان دەمێدا بالەفرێنشەریان رووسیا بەسەر ئەزمانی گوندەواری ئیدلیبێ دەفڕیان و چەکدارن ڕۆژێ مەسەد بە چەکێنکران گوندەواری ئیدلیبێ ئارمانجکردن و ئەنجامێدا دو ئەفسەران ڕۆژێ مەسەد هاتنە کوشتن. ڕەوانگەها سووریا مافێ مرۆڤان ڕاگەهاند پڕژێمە ئەسەد هەڵمەتێن گرتنە بە سەر ماڵاندا لە چەندین تاخێن نێشتە گیان لە بەژارێ دوومەیە گوندەواری شامێ ئەنجامدایە. ڕوانگەهێدا زانین و سیخوریا ڕژێمە ئەسەد وێ هەلمەتێدا پزیشک و چەندین پەرستار و دە نەخۆشخانەیەن مەیدانیدا کار دەکردن دەستە سەرکردە سەر بارکردبووک و ئەو پزیشک و پەرستار لە تاخێن جەلا و تەیسیر تەها و دەردۆرە مزگەوت ئامەزن لە ناوەندە بەژارێ دوومایە هاتنە دەستە سەرکردن و بەرە بارەگەها ئەمنت دەولە بە یا ڕژێ مەسەد لە شامێ برن. بەریا چەند ڕۆژانژی سری خوڕیان ڕژێ مەسەد پێنج جوانژێ بەژارێ ئەتەل لە گوندەواری شامێ دەماکوژە تورکیە بەدگەریان دەستە سەرکردبوون. پشتی 6 ساڵان ژێگرتنێ دەرگەهەکی دنەبەرە عێراق و سووریەدا جارێکەدەن ئەو دەرگە هاتە بەکرێن. پشتی 6 ساڵان ژگرتنا دەرگەهەکی هەفسینۆرینە بەرە عێراق و سووریەدا جارەکەدن دەرگەه هاتڤەکردن و کەتت خزمەتێدا. جێدەرنامە دیاری عێراقی بەلافکردن ئیرۆ دوشەمێ لەمژمێر 12 نیڤرۆ بە ئامادەبوونا کازم العەقابی برێڤەبەرێ دەرگەهێن سینووریên عێراقê dergehê Elqaim yê hevsînorî bê Sûriyê re piştî 6 salan ji girtinê dêl pêş çûn û hatna welatiyan û otomobîlên sivîl û barhilgirên bazirgiraniyê vebe tevgera navbera Sûriya û Iraqê dest pê dike. Girêdayî heman mijarê hin jêderên Sûriyê jî danxuyanî ku li aliyê Sûriyê jî amadekariyên vekirina dergeh hatine kirin. Derbarê vekirina wî dergehî El-Eqabî got ku vekirina dergehê Elqaim Jaliyê bevgortina bazirganî û geşepêdana wê ve pir giring ew dê derfetên kar û sûdê li pêşwelatiyan li Elqaim û Bokemala Sûrî dabîn bike. Birêveberê dergehên sînorî Iraqê amaje kir çendîn rewşa ewlekarî li ser sînorê Iraqê û Sûriyê baş bibe dê dergehên din vebin û eşkere kir jî piştî 15 rojên din dê dergehê Ur'ur yê hevsînoriyê bi Erebistana Seûdî re vebe. Ji dergehên vekirî navbera Sûriya û Iraqê de dergehê Tilkoçer ku li beramberî Rabîa li aliyê Iraqê dikeve. Dergehê Welîd li devera Tenef li başûrî Dêrazorê dikeve. Dergehê Elqaim jî ku li Bokemala Sûrî dikeve. Her wiha dergehê Sêmalka Pêşebîr di navbera Rojava û Herêma Kurdistanê de vekiriye. Roja şemiya Bûrî desteya dergehên sînoriya Iraqê ragihand bû. Serokwezîrên Iraqê Adil Abdulmehdî li ser vekirina dergehê Elqaim li ser sînor bê Sûriyê re erê kiriye. پەیمانگا ڕۆژهەڵاتە ناوینە لێکۆڵینان راپۆرتێکێدا ئەشکارە کرد و ناوێ سەرۆکە ڕژێمە سووریە بەشار ئەسەد و دەسەرێ لستەیە ڕەشدەیە لەگەڵ 100 کەسایەتیان پلە بلندیان ڕژێمە بە تۆمەتە ئەنجامدانا بنپێکردان و تاوانێن جەنگی دەرحەقی مڵەتی سووریەدا. پەیمانگەها ڕۆژهەڵاتە ناوینیا لێکۆڵینان لە واشنتۆن ئەشکارە کرد و بەشار ئەسەد دەسەری لیستەیە ڕەشیا پێکئینەرên بنپێکردان li Sûriyêdeye. Peymangeha navborî di raportekî de eşkere kir ku navê serokê rejima Sûriyê Beşar el-Esed di serê lîsteya reşya kesên tawanbar pêkînerên binpêkirinan û tawanên cengî derheqê miletê Sûriyê de ye. Her di lîsteya reş de navê 100 berpirs û kesayetiyên bi ser rejima Sûriyê ve hatine weku pêkînerên tawanên cengî derheqê mirovahiyê de di şerê Sûriyê de heye. Piştî vekolîn û dîvçûneka kûr û diriş lê ser babeta navê kesayetiyên di nava lîsteya reş de ku ji aliyê hejmarek grûpên nehikûmîyên Emerîkî ve di pirtûkekî de hatiye komkirin di bi navê lîsteya reş ya binpêkirinan de hatiye kirin. Lîsteya reş ronî xiste li ser kesayetiyên nêzîkê rejima Sûriyê yên ku tawanên mezin di derheqê welatiyên Sûriyê de ji tawanên tund ji eşkenceyê û kuştinê encam dane kiriye. Joyce Kerem pispor duwarê karûbarê Rojhilatên Navîn de li Washington got ku niha dosye derbarê kesayetî û serkirde û berpirsên rejimê ku tê de hemî zanyarî li ser tawanên van kesayetiyan pêk anîne li ber destê wan ew kom kiriye. Lîsteya reş navê wan berpirsên rejima Sûriyê destnîşan kirine ku piraniya wan jî efserên pilebilind di nava çekdarên rejima Sûriyê de ne û destê wan
di kuştin û eşkenceyê de di derheqê welatiyên sivîl de hene. Lîsteya reş di serî de navê serokê rejima Sûriye Beşar el-Esed û birayê wî Mahir el-Esed û mamê wî Zuhêr Tewfîq el-Esed e. Her di lîsteyê de navê Wezîrê Berevaniya rejimê Elî Abdullah Eyyûb û Elî Yûnus Memlûk, Mihemed Xalid Rehmûn, Fehed Casım Wezîrê Berevaniyê Berê û Mihemed İbrahîm Şear û hejmarek ji kesayetiyên serbazî û ewlehiyê yên rejima Sûriyê ne. Grupa kar li ser lîsteya reş dibêje eger ew tenê behsa bikaranîna çekên kîmyawî li Sûriyê li ser destê rejimê bikin ku ji destpêka şerê Sûrî ve taniha 305 caran hatiye bikaranîn û zanyarî li cem wan heye ku di 9 salên borî de nîv milyon ji welatiyên Sûriyê bi çekên kîmyawî jiyana xwe ji dest dane. Di dawiyê de kesên bejdar banga belgekirina tawanên rejima Sûriyê di rêyadanîna hin yasayan kir. Da ku dadwerî, lêpirsîn û vekolîn di Sûriyeya pêşerojê de bibe beşek sereke ji dîtina çareyeka siyasî ji şerê Sûriyê re. îro li ser bajarokê Raîyê derdora Helebê bûyereke hatû çûnê Rûdewdê encamê de hejmarek ji welatiyan jiyana xwe ji dest dan. Hejmareka din jî birîndar bûn. Ji derên xwecihî ragihandin ku di encama rûdana hatû çûnê li ser bajarokê Raî 5 ji welatiyan jiyana xwe ji dest dan û 7 kesê din jî birîndar bûn. Li gor heman ji diran ku rewşa hin birîndaran di jware û ji bo nexweşxaneyê hatine veguhestin. ئەمریکا ئەشکەرە کرد کۆ ڕێخستنە ئەڵقاعیدە پلانە ئارمانجکردنا وڵاتێن ڕۆژئاوا دادرێژێ. ڕۆژنامە نیویۆرک تایمز یە ئەمریکی ڕاگەهاند کۆ لقێ سووریە ڕێخستنە ئەڵقاعیدە تەرۆریستی ژێ سووریە پلانێک داڕێشتیە و ێریشی وڵاتێن ڕۆژئاوایی بکەی ji ber ew deverên dibin destê rejêma Sûriyê û Rûsyada bûne qada plandananê ji bo rêxistina teroristî. Herwiha rojnameya navhatî de zanîn ku teve liqên rêxistina Elqaîdeya teroristî li Efrîqiya, Somal, Yemen, Efganistan hemahengiyê di vê derbarê de dikin. Penaberekê Kurdistana Sûriyê de encama şorteke elektrîkê de jiyana xwe ji dest da. Hejmarek çalakvanên Kurdistana Sûriyê li ser malperên torên civakî de balav kirin. Ciwanê bi navê Heyder Salah Heyder duh yekşemê li serkarê xwe li hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê raserî şorteka elektrîkê hatû di encamê de jiyana xwe ji dest da. Li gor jê derekî ji malbatê Hîrotermê Heyder ji hewlêrê wê berev gundê wî xerbê cihwayê ser bi navçeya Çelaxeve werê veguhestin da ku li zêdê xwe bi xakê werê spartin. Pertûkeke helbestê helbestvaneke Kurda Rojavayê Kurdistanê hate çapkirin. Nêrgiz İdrîs Şukur helbestvaneke keçe ji Rojavayê Kurdistanê ye. Komelek helbestên wê dibin ser navê termên xewnan ku ji aliyê dezgeha Fam bo çap û belavkirinê hatiye çapkirin hate derxistin. Li gorî Nêrgiz di rûpela xwe de belavkiriye di wê pertûkê de nivîskar Nêrgiz ji 11 ta 19 sala berhemên xwe di nivîsandine û li ser xewn û xebatê metirsî û hêviyên xwe daxivê. Nêrgiz İdrîs Şukur xwendekara Kulîca Pizîşka Miroviyê li Duhokê serkeftiye û pileçaran li ser asta kulîja xwe îsal wergirtiye. Demdirê ji bo gihandina pirsa Kurdî ji bo raya giştî ya cîhanî xebatkara Kurd Xezalê Yûsif koça xwe ya dawî kiriye. ململانیەکێ لەگەل نەخۆشیەکە گران خەباتکارا کورد غەزالێ یوسف کۆچە خۆیان داوی کرد لێبیرانی ناوەی یارۆنیدار بە خەبات و خۆراگری و وەفاداریە وێ هەر لە مەیدانێ بمینە وەکە نمونەیەکێ ji jina Kurdistanî re ji aliyê hêza kesayetiya wê û têgihiştina wê ya neştîmanperwerî û wêra wê ya astbilind û ramanên mezin û zîrekî û wêrekî. Xezalê Yûsif keça gundê Basûtê yê Efrîna Rojavayê Kurdistanê ye ku karî bû pirsa Kurdî bigihîne raya giştî ya cîhanî bi taybet li Ewropayê ew jî biryarê xistinên mafê mirovan.
غەزالێ یوسف یەکەمین ژنên کۆچبەر یê کوردستانî bû li Almanyayê ku karî bû bi zîrekiya xwe û hêza kesayetiya xwe û têkiştina xwe û handana neştîmanperweriya xwe ya li dû hemû karê wê yê jiyana rojane ku xwe ferz bike li ser civakeke teng û xwe ji çavpîs û rêxeraban dûr bixîne. Mala biçûk ya xebatkar Xezalê Yusuf tevî hejariya malbata wê weke riyekê û navendeke neştîmanperwerî bû. Xezalê Yusuf ji serdema xebatkarên Kurdî Risen yên rasteqîne bû û hevalariya Duktor Nûreddîn Zaza û Hemareş Reşo û hejmarek sîmbolên tevgera Kurdî bû. Her wiha ji aliyê dijminê Kurdayetiyê jî naskirî bû û raserê kiryarên dijmindariyê û gefan dihat. Xezalê xwedan helwestên mezin bû bi taybet ezmûna wê di têkdana civîna balyozxaneya Iraqê li bajarê Bon li Almanyayê sala 1973 dema ku li pêş cemawerekî berfireh rawistiya ku Kurd û bi sedan endamên wê balyozxaneya Sedamî û Sêxurên wê li wê derê beşdar bûn. Xezalê di wê demê de rabû û hewar kir di rûyê wan kesên ku guman di serkirdeyê Nemir Mele Mustefayê Berzanî dikirin û hewla xerabkirina navdariya wî bikin ku di wê rojê de yek mêrî newêrî destpêşxeriyeke ewha bike û di wê rojê de Xezalê mîna şêrejinekê dengê xwe bilind rakir û ew civîna pîlandar têk da. Xezalê Yusuf wê her bimîne simbola jinên Kurdistanî û navê wê divê bêtomarkirin dûseya giranbuha û qedirgiranan de wekû nivîskar İbrahîm Şetlo di nivîsîna xwe de di roja koçbarkirina wê de belav kiribû. Berê dawî hatinê dubare sernûçe. Grûpekî Sûrî Koceteba pêkhate û Çîn û Tuêjên Sûriyê pêk tê înisiyatîvek bi navê Sûriya Federal ragihandin. Çekdarên ser bi pêdeva vekşana xwe ji serêkaniyê ragihandin. Di şerê Sûriyê de 3000 zarok li ser destên rejîma Esed hatine kuştin û bi hezaran zarok bûne xwedan pêdawîstiyên taybet. Peymangeha Rojhilata Navîniya Lêkolînan li Washington navê Beşar li Esed û sed berpirsyarên rejîmê xwestiya listeya rejdek û tawanên cengî encam dane. Her şad bin.